بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای دلوان دلوین. سلاو رحمت برکت دلوان یا خدا لسر و توان به گلی باورمند هیجا و گلی مروین برومت بإذن و دستور رب عالمی دی تلقینا مریان جبونا جنان بیتا خواندن. معلومه ویا تلقین سنت گلی هوالان، یعنی پشتی کمری هات دفن کرن ده قبره دا سنت کو تلقینوی بخواندن. آرمانج خواندن تلقین اوکو او کسی کو وفات کریه کو بکار به اواکی راحت و حسان ده قبره دا برسوا پرسین منکر و نکیر بده. لورا جه هری زحمتی هری تنگاسی لویه احتیاجیوی جرا دعا کرنه هیه. دبه کو کسی قنج کلوی آمادنن دعای وان بیتا قبول کرن. و حکمت دیامیجی او گلی هوالان او کسی کو آماده حاضر دفناوی مریبونه دا کو جمرناوی درس بگیرن، جمرناوی عقل و شیرت بگیرن، دفجریا خرابیه دفجریا ظلمین حقیه بردن، جگونه این خواه توبه بکن، بری خواه بدن ریا خدا، ریا پیغمبر خدا، ریا قنجیه، ریا باشیتیه، ریا شرف و رومته و ریا عدالت و حقوقه. يا عبد الله ابن أمة الله اذكري العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا وارتحلت منها إلى دار البقاء. كنت تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا جاءك الملكان باسمي المنكر والنكير وسألاك وقال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وما كتابك وما قبلتك، فلا تخافي منهما واعلمي أنهما مثلك خلق من خلق الله تعالى، فقولي لهما بلسان طلق بلا خوف الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي، واعلمي أنك مقيمة بهذا البرزخ إلى يوم البعث. واعلمي يا عبد الله أن سؤال منكر ونكير حق، وأن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ونستودعك الله اللهم سهل عليها الجواب وأنطقها بالصواب. آمين آمين آمين. وختيجة كتا حنيفة بیرا خبینا او سوز و پیمانا کو تو در کتیل سری جوار دنه تا مالا خبار کرد تا بر خدوار آخرتا ابدی تا شهادید دا کش غیر خدای تعالی تو خدا تنیه حضرت محمد مصطفی جی قاصد و پیغمبر خدایه دما هر دو ملیاکت بناوی منکر و نکیر هات نبالته پرس کردن جتا و گوتنتا ربی تا کیه پیغمبری تا کیه دینی تا چیه کتاباتا چیه قبلاتا چیه جوان نترسه بزن بکو اوجی وکتا مخلوق خدانن جوان را بزمانك وكيلي بيترس ببيجه ربي من خداي تعالى پیغمبر من محمد مصطفى دين من إسلام كتاب من قرآن قبلة من كعبة
وبزن بكو حتى روجا وجين رابيني ديت بمني دي عالما برزخ دا وبزن يا عبد خدا برسا منكر ونكير حق وجين رابونا بشتي مرني حق حساب ديتنو حساب داين حق شهينا خير وقناهان حق پرا صراطي كل سر جهنمي هاتيه دانين حق جهنم حق جنة حق هاتنا قيامت حق تشك وشبهة دهاتنا ويدا تنيا وبزن بكو بيقمان خداي تعالى دي كسن كود قران دا رازاينه ومرنه دي توانجي راكه خاطرت امانت خدا بي يا خداي مزن يا خداي دلوبان و دلوبين تو برسب و جوابا وان پرسان لسر راحت و حسان بكي دا کود قبر دا پریشان نبه یا ربی و تو راستی پی بدی گوتن آمین 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة